na mafai ai on toi e mo I tala I e fai mai ai o le matua e pala ai ia kuila e pa o la utala lea na fai ia I le sui teita I o le tuangai I le mako I puki nga fai 2 weeks ago Samoa nga fai e la utala lea le fafonga le atau e umo foi faaso atu le atau e lana foi saunoanga na fai ai ai inga ua saulanga fasidi fa maila na saunoanga e mo omia e Samoa se kai e alu atu e le ngau ai Samoa ingi ai kalafu pe le o ai Samoa ingi ai kalafu masafai o saunoanga lea o ifo ila tau te iloa ai o le nau ta inga I o le tele o tangata lai tutonu o le porokiki ai mai se fo I e le itapipi o langa saunoanga nga fa mai I seata ma le ataua paua le mea kau ke manga nga o ai o ngi kai e iloa kai Samoa e le safai le mea ai kalafu me fapena na fai atu leo lau tala wau ke ka o kwa lau tala na fai watu lau sunga sui taitai po le fai pule o noa maa le lau kala ngoa ku whaakanga kangu walanga o ngai ke sau ngoa mai whaakaikai a le lau tala noa tu whaatanga tanu o Samoa nga paua kai mau ke manga oai o kai o mai suangi lunga le meo le me pio me ia corruption fainga fasori kula fo leanga po ole ngau malele ngau ole merenga ele yongi ai Samoa yonga kai ai a le fofoa le mai le mai ai Samoa e ko ke aku wa uku ko kanga ko yo esi manguia ko fangau ai so solo lava le mai le ole corrupt makukala ngang fai so orka ko paloka lea fa fonga mai Samoa ma sunga le atu let's vote for that ale o ko va yaku e sui e kuila epa nga sui e kuila epa morianga ale o ko va yaku le o saule lo ye sili ele lava iangi mau fa mau maunga e ongo io e ngai de kadi ala auli le nga fai kan o ko va yaku wa afia uma o angi o la ko wakamai o angi o la ko popoko e ke ala ku ai kongu e le anga whaakasi o ngai le o se ia le au o ngalea ale to o le wa aliari mai le langa ia foi corrupt ke le wa langa pe foringa mai sa file mu la fa ia ma fai mai kuanga me al mo ka opu le wa mai ngi luma ia lauri ia pe wa le mai foi o vai ngala vai kasi o fara o nga kasi o vasenga kasi le wo e kulanga le Maria no whakarenga foi po lau sa wanga asia kai de kako faso mo le usoia mo usoia afkai mo sa mo foi ka ke faso ai waranga ka mo foi ska mia ka be ka ke mo so e ka ia ngai so ya la ngale mo ke mi ka woi o ka no ngi sum ka pu ka wo sa ka ko ka ngoi yes na ngai ka wo ka ko ka ngoi o ke lo ngo fiape o sit back ya e lo so fo ya fon ko o nga pe fo ringa mai wa hit se me e le ma fo winga ko ya desi e alu fa solo a ko o le si le ma ka lo so ya na o fo ngo tu say o te loa ai whaftaia o te loa ai se feedbacks pe a mongi fo ile loko o sui kai pe alu ngi sianga por kalame e nga ke one sama fa soa tatou tala aura suia fua aua le suia fua ka ko upu na matua io na matua matou fela fola foa ia tulanga mama wala vangoe momodi nga ma fa leo ai tatou manatu manangona io ai sa o ya pe fela vanga le ai na mai tawina ya le tulanga fo ile leo le
Ya ala fena kadi ila kadi ya arsui ka inga ofisi dia. Ofisi sawa. E mo itala ia te pala aia tu le. Sawa pala ne. Ya. Familia yang kakak fakole ki pala ai ki pala. Nama fai. Ontoi. E mo itala ia fai mai ai o le matua e pala aia ia ku le pa. Ma le ai o kere para ai skurep e or kadi nga fungu ku o vatu to vatu ra utala ya va kulanga e mauti noele mo so wa no e sa we lungol prokalame ala fa ya ku ya ofisi e kele nga ofisi e lungol prokalame pe ana mo so no vatu o tala le wa lau manu ia ma walu fa fa ngongo tangi ya o ya sa mo ma le la lo langi e le ma sesi o ko we nga va o fa ye e o ai e o ya oe e ke le nga va ai ke kai ka o la so finga ngalo ai fa mai ajata ya e fa ya le feeling ngale ale al paki matulanga e oe tali mai karifa ka miro foi le ya e langa feeling ka o foi ke o langa feeling fa pe mai o la kom mai mele manga o ko e ko ba ya ku samo ke penga mo man karinga sa o kari o mele nga o mia mako e ka ko ngin samo o le suir fa nga malo i se kai ese mai aku le pom fia me logo lua ia se ku nga ile le o nga me ko ke manga o suir fa nga malo e ko suir mai fo yo o ku le pom fia me le nga mia ia kai nga a le kai nga ia kai la uli posis ka o ko ku le mai ku le pom fia me ai mal tua baila o lea ua matua mata ina mamariali matilatila le leo le leo sanga ka inga no why a lea ua koe a lea ua tau vai tunga a tau vai le mele ua vai le fonga va out fast e leo ala winga la auli ka inga corrupta fia me o mo mai ele ma fai la fon ko en fai melea yes ele ma fai ngonga fai awa anga onga ma fai e so ngia foi le mere le ku pur fast pa who cares o inga o le menga le fia vai kanga e fia vai kanga e yese e yengi ko inga qualification fa leader ya ki ala uta to vai nga ngai loa la auli o le va mala le u ave fia mele ku ngu makai kai ai de paki nga mai nga ki ngai se ilo mare se ilo ilunga mar kaula ai fa ka fea vai ngale o me nga ukupu se ilo pe kulo la kipi esele le kaula fa ka fea se fe mai nga o kanga ka sa o ka kaunga se fe ai fa ka fea ese ya o visiri la ken fongo koe tu the same ia kulepa e rem foi fongo koe langa lia ele training e kulepa fongo koe fam kai kai ele ese training e fongo koe ele training e kulepa fongo koe fam kai kai fa penga foi afia me aka ku kiranga me sa afia me ele training e afia me se fam kai kai nga o ia lapa fa penga foi e kulepa nga o ia lapa awang se me fa pe ka fai fie me train se fa me kai na ke la winga me le nga fai kwala na ke la winga me fai kwala ai vai o I tau te lo ai ma silfia e kukusa le ko inga fale a onga ngo mai fie me ma kuila epa kukusa ko inga poro kiki le anga fau malo na ola ua lava e mana na selfish mai foi la oi nga nga fa inga ku le pa fa inga fa fo sei war me tonu ale ta ore te ir fa inga musu a per ka mikiki wa musu me ka alo ese me I mai lo ma fi me te lo fa ma mulua ai ono le harmony agreement le se mai ia ke au let go I'm your other half por kiki de fa kwai you know I'm like you. You know, we are one. Ne pui ka o le agreement. Io fai la melia, ka harmony mai le melia. Ka maridia mai. Wa lava a mai lo ya kia. Wa ke lo la utala. Anga o la auli le ngai lo ku le pe parmia. So le e causa mo la vese ngor ka malo le. Yeah. To lo.
e kausa mo musuan wis ke lo ole harmony agreements lea vai de manga ia wasu esu e kam vai le manga ia mo musu nga le nga longo wingo ole upu ole harmony agreement it will be just you and me. Girl, you are to me. Oh, you and me. Ke lo fo disi me ka wo akai ka ka wa ngale ma du so fo ya ka wi ka so la ngale ma ka 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 ke mi sa de sa ka ke de ka ko kan orang kana nga sa I think nga manga o ya fo ko ka ke stuck la nga visiti nga fai mai fa o ko ai ke o fai ai ke o fa pui la o de mele mo dia yes lo mi nga visiti o isi nga ba ko ngol fas nga ba Kili na kaka ba o le mga trade la uli ale angalosa leoka koelupe Masingamua ku Masingarupe ku iyo o le ba nga fa pupu la uli ku me kai ai ele fa pupu la uli ai pe wala fa ya ku fa ko nginga mo visiti mai fa pupu la uli oi kai fast pe for nga fo lele afa pura uri mo lepe a kol fas mai ore la to ma fau usa la to le o fio la to ma fau e fa kau ele ai ma se anga va a tulo kusa la ko fai kau no ya ongol menga le o mai ko ngona i chapipi le biso la ko nga ba kusa la ke fai kau mai fa mai nga ola audi e umaro la audi le ma se le no mo na mai tanto ye a wo ke ir ka ko kadi ya wana ma to fa ala tele nga kali le ya to o tango fo ile avatula u ya lima su senge kongo vatu si sila la sunga su wa ke ila nga fa ku si sila lu sunga su teita e alu lo ma fo kulo to lo na singia ya ale matu al fatu si sila la si fa kula u kala fa pule le la u karngo kwai o muri pola ana rosa kasir pa ya inga lua mingiska ese ko fo ia le ku langa fa puli o fa ku vai la o fa ka penga ngai la ngai kai mi fa ka penga o ile ku as ka mai kai mia e ile kai mi fa sa vali o ile ku le wala umi ai mar kai mi e ke reaching ngai la ko ise ka mai o ngale sa wer ku si le afio ngale to fo mai e ku kusa kausanga e kasi le aso e kasi ma kausanga e afe lu mo le tu o fa tu le si sila sa vali nga muri pola na rosa nga onga sawa ko kongu mingi ska kupi nga arwa ki nga yele finga ngalo o fia me ko lo korek ioi ngofo ave ese mai ave mingi ska o milionga po ki nga maka mai kai pola lava sesila i ko kongu ale pa inga kas o ma foi nga ai ngofo makudi fa malolo le o ko fo mai ya ko fo i fai pule which is o isa te tauna a matai a vai foi la o le finger for nga yo mai le tua instead o le a makaro kurowa le faritua ya analosa a maka just fai pule wa pe o le sa nganga fai pule ia me isinga mingiska me ia ko isi mingiska wa ese uma ia portfolio se ma maulunga ai nga nga makar kariale al frequale poltinalia a maka fanga pe o lalo lokeki o so mingiska kupi learn mai inga fa nga longa background uma me i milionga first time ever ia za mo wa fa ia ile ko inga porokeki fa pengi ave ia ai manga ko mai o milionga o le fakule o le rumanga io samo o le fakura o mai nga ai koe kango fo i fia me avesi le la o koe fo i mai so now ua ia uma what it's like to be a mingiska kupe ia koe fo i mai ave am fai pule le la le wingo le tala wa umire ma tala noa anga ia mori pola nga kali ia le fisidi le wa mai kasi le future prime minister kasi le future PM mo ya kamai kai ole menga sa kai so wa ka kikirongi yeranga ele fai la con fai menga ka kikiro ele kula ya firme ele fai la con fai menga ole melen fai ngi firme le ko se furu limale ngi
pe fai fo e longa anga ele e fa lo kolenga ngai ko lu fu ai fa fe kai ya la uri ma ko lu fu le ele popole nga me ele popole nga me sa mo popole le il fa ma ponga paki fa ma popole la ko vai luma fa ma popole fa nga malo fa ma popole wenge ala pisi solo afia me kam fai fa se me fa lo kolenga ba ngai a ka ki ngai mi sky nga ke ele ma ngi me fa ya ya ma se me ya ai ma se me fa si la le vanga loma si o makanga ruenga waringi me faia le ai ni talo mua po o ruai se lenga fa tai tasina yo polo keti wale vanga lue ina matau mfai ai ia le minister fa to anga a o ia le sunga le auli le mali toa e ko sisi mai loli mama singia le atu na tulu to sisi mai me ia allowed tau sanga le na tenei wale vana fata pe nai me ia ioi mo le tangata a o tu le foi le makanga ruenga mo tato vai tato le ngu le makanga ruenga le o ye nei fa tai finally u tau nu Samoa me ia na tinga ina mafu le ai le sunga le au le mali do a tu la i foi e fai min sta fa tonga to si le Samoa finally fa tai na u tau nu e ia o le o to ai tau nu ia o ese le tangata o le o no foi le no fole o tavita ai le ma fai ona ngalo le na ngalo ia le anga e mongi le sau ngoanga ku ya kua e ia le fai suava e ia le au fu e suava ai fo i male au ai suava oi ai so moli fa malo we need kai mo mia pai tato le ato tu lo wa ka fa ku kala dia e fa ki nga loko ai le au va nga fo i le chalice. But I'm sorry, if inga kango o ka fia ele mawhaino o watua. Tau sila. Carry umar ka ngaka lea le favor o lea kua ile paki lea. Lea le winga o la utala. Na o nalu ese a o la aulia le mali e toa, po o lewa wa fau malo le vaenga lea wale fio ese, le ua koma mai, ma nofo e fase e tua ngalu, mariko o ruas furu. O tato va i tato i eiltia kako wa miu. Kusa o leo koe pare kuila e par kofi. E sa lau kala? E sa. E o leo pare mia kuila epa. Kuila epa is back in business. Where is Fiame? Ya o leo lau mangu ia soro lenga i New Zealand le po fele iai. Fiame is just a mouthpiece. You know, where is she now? She's enjoying her holidays. She's taking this time as leisure time. She's taking vacations, holidays, even though malo o ke van o te fiti o mai